Sizuka ngu Bishop Ibrahimu akabasa kuferwa umwana we yekantara basena no kumuzika we akatwara umuyonge kikwereka ngu abantu bakabari binji munonga abemwe abigambo by'abantu b'ibintu bagize kubana bagambaho inyumaho izuka karumuna n'abantu bene bargasadiza rukunjiriza mitoma nankayi konka abona bakasa kwerekera aha umbarwa abantu kutatungire n'abantu 22 kutwereka sayeji cyambura kuba amaze kufuna ikikanga bwecho ebya business ningase by'emisuburo byabo ikabasa kutambura kubi ingere babacira kubona bakora obwati tukobakora kandi na bamwe bagira ngo amazu agiba base kuferwa tabarabase kubasa kugenda omiso na no kubasasura nico cyatureta na kurera izoba abarubiriza news center kukwereka binji kandi tukamanya nana nko kugenda omiso reka tugamona n'abataka bamwe base kutugambira ansonga zitari zimwe na zimwe koko tuzo kugambira atukwatirine na Butandu yabase kwika Kyambura esayeje tuyika umbamwe abaferirwe amazu konka his excellence president Museveni kuyayizire kunu kubatayayira akasiga yabaraganisa ngo naza kugira nko kuyabasa kubakwatiraho konka kikabe cyo kutangaza abanyuma yo kusanga ngo bamwe abaferirwe nubo babase kufuna sente kandi bonka basuza mona nabakama bamazu bakafero kintu cyango munonga esayeje tibakine nabweko kandi bakina na no bakwasa kugira ngo nubaza cyo korana bagize kugira ngo bombeke obobo obuzo bwa rokapu konka izuka na bo district ikabasa kubazibera kugira ngo tubikiriziwe kubona bombeka bwa rokapu ubu nabone baronda icyo kora kibuzire ngo hakiri government ebase kugenda mu miso ebase kubasasura umwanya gwabo baronde oba kubasa kuza konka na hati tibine ikibarebere anye no bamwe bakama bamazu aha twakubanzaho na no mukurugu agire ikiyabasa kutugambera okache gira boss agire ikiyabasa kutugambera okache ansonga wenkawe nokwetombucha ki okwayine amazina gawe mazina gangi lebo mukamera ndi sema kanga Jawad Asman wa Kyambura ahaha bamwe bahirirwa amazu tukwetombitwa kwitu kuryaha kugira ngwitwe je twenyini twine kibatukoriro itwa bakama bamazu aba business turya mbwe turya mwirima ko kusara mu kuteka nko bwaroka po mukureba hano tubene tuyiya abana bitu tubwene mukasukuru fees ni twebese nkabantu ati ntusaba government egumize muna na nkakuyaturaganise batwere umukombe kama amazu gitu na no kugarona za business zitu okay turi tugenda omiso reka tufuneho ondizo abase kutugambera kandi we n'ubusasi cyo bwayine ntureba wa kamera nuba kwasa kugira ntureba kwasere empapara ikwereka ngo agerezeho kureba ngo natambura mu office gona konka tiyabasa kubo Obuyambi cyokora ngo nitutosamo kuteka mwenkito tubase kuyika waha turebe aha bwaki batakwenda kufuna Obuyambi bona ikizibo ki ekibireho government niyo takwenda kubahereza ninga aro office zero zigezaho kurekana zibuzabuza ibintu byabo aho kuba bakaba bagambire ngo baza kufuna sente bakwiza bakuzibahereza omaka gabo konka ekizibo cyabireho no kugira ngo baza babatekamo yo kuza Kampala konka bonkabo tibino wadena na senchi 10 ekibatungire ukamome kwaniriza kumpe sawa amazina banyita center ya Sumani ndio mu bantu ba Kyambura bataka abahirirwe ibintu bitu kandi akakibuka kanje nakakibuka kabire most affected mazubitu gakasiya government ekatuyambaka kandi his excellence yabatayire immediate twahiza kutunga kizebwekyo akaturaganisa kutujyo kuyatwirukirira nk'abantu abaferiro bamba kagezaho abo abantu abaferiro babo bakabereza kantu abaferiro abantu sport kongito bakaba bamazuna bakaba business twine kituratungiye ndekimwe twinaba no mu isomero abazibire ko exam z'abana bitu bariyo kwete bakuza kuzana report si abana bakira isomero benda kwiza tusobire ko barize nibaza kushikira nkahimazima kwaje kutuyamba first batuhereze siya nemwe batwa blanket emwe umuceri nankanyikisha kilo 3 z'umuceri obukuti obusabusa tubumuceri nyinyi nabani 10 bakusoma family nyina abantu bunkurebera abantu batano hatu wampensa wisa tuzumuceri ukampeze siya nemwe no kusiyeka siya plastic tinku mayibana hibarariri sonyo izo tugirwa ala disi twapiringa tumusabo Obuyambi batondere mere twine meri abana kubarize ntuza kwiba kandi tugize kwa avoiding obutiba twine national park ifa kuba twatwo mpaka bititwe embere tumunimbe munonga so ntusaba government hoko president yabaturaganise mazima twidukire batweze ibintu turukubi yes tujya tugenda omiso omumbera ezabasubuzi abacyambura
bwanyuma ya Butandu yabase kuba bitu tukumanya ahabwaki bamwe batakwenda kugenda omiso no kuyambibwa turiyo tureba mu kade witogu kandi nawe ayine ensonga yakwenda gamba weza twendo tugambire bwanyuma ya Butandu kubaho esaye je mirimo yone tamburete rebo mu kamera. Amazina ganje ni Nyadija Mayombo. Ekizibe kituyina nkabakyara ntweyiya kandi turi yaroni kugira ngo nitwe tukabaho tureka kusaba siza bite myonyo tureka kubasaba sabuni tweyiya konga kutwiha sento mu banka kutwabe tuzitiro mu capital yitu ebintu byitkabireho accident etarye mone mo itabetete katekire hawo kubita ntuza Kongo tugure ibintu byebe yamani munonga kutwabe turi ibintu byitu byafa hati ntureba mu 7 kizire nangwa yatugamba tukumanya batsitamire n'aba district no bani misazi karoro tukubasa kumanya ecyabira gataho ntureba abaferirwa abantu babone bakugenda ho munonga abacenda ngara ba Masaka ba Kasese yitwa bacyambura kucyagwiro mu kicweka citu nkanyose kurutari wakatare ka Kyambura de market ni sasa munonga kurengwa basubuzi banje bona bakaferwa ibintu byabo kandi tubabagamba kandi bara bakatwanditse baranka cikuma bagumana bizamba jya twandike tukumanya bakabisitamira nike twantwenda ha murango gwa hugura hike mutanyonko kumukundeba ndi no kubarabwa banka y'abandi era nor nakoro babembazika abantu bakagezeho no kutwirusya twayesereka konka twaye kwatrira twaye hora twamanya twabasubiza ngo bariyo mbakutereza kasente kitu tubasasure konka tukumanya nite muteka te konka basubizi ba Kyambura de market. Okay, ngira turiyo turegezo kureba isayeje barino basobora kokana bagezo kupanga intureba ibintu ubutunguru nabandi barino bagezo kweyiye aroho omumbisi ayabase kufuna Butandu konka omukufuna Butandu akabasa kukira nawe ayine ebimwe ebyakwenda gambaho asonga zitari zimwe na zimwe akikwatiriye nana imbera eyarimu reka tubase kugambaho nawe kandi agene nawe byabasa kutugambira nyabo amazina gawe kandi isayeje banyuma kufuna Butandu yonkiwe ecyoko n'ubuyambiki obokora no yenda. Mazina ganye manyeta choncho Evarini imbera Kyambura no nkora nikore bya soda nyoni sima mu 7 eki yatkorire miliyoni yampire nkageraguruza yona yawo nasigaro moroni aho kubeze nabentiro mu irwaro kabanzi yiro morone natorone nembanza kakora soda hati ninyeyiya ndiye fuzi mwena nisaba president utuyambe turi abana ha tuyambe nitwe tugire business yitu aho kezi twabe twine zona zikasi nyonye nkakatunga ki accident no guruka kama timfutambaraje nindebe kakubomba abantu batayi banje mwena nisaba kaguta mu 7 obase kutuyamba nkitwe nkemenyeto ashitwara kumanya cyoncho iwe sayeje banyuma yo kufuna Butandu weje ningasibanye mu yo kukira iwe ni cyari ngisi ningasi nubuzubuki obokorabamo nyobuzu bwona bunkuraba mu nubuhango munonga ninyirukanga amhandomu aho kuba nimanyangu ahinkuba nindaba naza kwiza nendizo nimandi yaho ndiyo ninza kusube motoka nensebera arobazo mwena ninsaba kaguta mu 7 abase kunyamba awa kamera yamazere ko guru turebe norangu ejena niyo kozo konka turiyo tugezeho kureba kangu turiyo tureba ngo embera nko kwerene gira no murangu cyoncho wakasi yabona kuruga kuguru mpaka ko ruguru cyo kora nazo ari mpare abo kugira ngo enkozo zireke kubana zigenda omiso nana okuba nizirebuka kuyo kitwenda kumbuzaho cyoncho esaha y'ejinto yangu yeso rero gize kweyiya abwachi wasibo wagaruka abwachi icyagaruiza muhanda banyuma kutunga Butandu nabwe mbere y'indumu narone yinariri nabwo kweyiya ninyenda kweyiya nanye nkabwe na sente zinire yo kuriya ngazigara yo morone mwena ninsaba mu 7 agaraka nyambe ampereze akasima kandi okuba nanye tine kindi tinyine bazire nanye ninyerebera nigera mwamuhura madamu Kichoncho abwembera eza kuba nagezeho korabamu konka ntwenda kureba ngo bimwe ariyebyo nuzaranga taxi ziriyo zigezeho kora ngo zipakira konka mwizuke ngo tukino kona yamana twakugenda kuri obuseri tubasakora konejo mutkozi kuruga kandi turebeke ngo twabasa kubantu kongeraho Ramazan inkaburikero utakarugaho.